U školi Bratstvo jedinstvo u Kocure na medziokružne zmahanje z ruského jazyka prijaviliše 52 školjare z 15 osnovnih školok z 11 mesto, gdje žiju Rusnaci. I to 31 školjar z školok, gdje še nastava otrimuje po ruski i 21 školjar, u ktoriše ruski jazyk uči jak výborný predmet. Milo nam, že Ministerstvo prosvity, nauky i technologijného rozvoju i toho roku položilo i ruski jazyk i kulturu do kalendara za tod rok i mi jak organizatore Društvo za ruski jazyk jedno za domašnju osnovnu školu porihtali toto zmahanje. Toho roku testi za medziokružne zmahanje z ruského jazyka za školjaroh z sporjadnej nastavi obdumala profesorka Melanija Sabadoš. Za zmahanje za školjaroh kotri hodza na hodzini ruského jazyka z elementami nacionalnej kulturi profesorka Marija Striber, a sovjetnik bul dr. Julijan Ramač. Toho roku som prihtovala po prvi raz testi i nové toto, že okreme za 5., 6., 7. i 8. teraz to bolo objedinjene, bili 2 testi. Namahala som že bi to ti testi boli jasni, jednostavni, rozumljivi za školjarov, že bi oni mohli otkriti toto, co znaju i že bi še mohli prenajti utim i že bi to bilo motivovanje, že bi i dalje testovali ruski jazik. Na republične zmahanje, kotre še otrima 25. maja, tiž u Kocure u školi Bratstvo jedinstvo, plasovali še 18 školjare, 9 zo školok, gdje nastava organizovana na ruskim jaziku i 9 školjare, kotri maju ruski jazik jak výborný predmet.